ban nang la shushu ban pentelun ngegi kam jong kejing angnut ban ai kejing sekri shigi paj ba kthany kinong ilam geseng HYC nong po circle menta kesngi gilayo ban penthmai ye kidkhot bat kinong ilam geseng ha dihar unit Haribhoi district la ban kedo ba ka dihar unit ka hap apo ka nong po circle bat kene ke unit kadan ya ar phongut kidkhot ki ban trikam nagam tau snem arjar arpusan hadu snem arjar arphonyo hadin ke jingkut nok samoi trikam ki nong ilam gi barem lajit penthmai bat penskem yaw somla bante kurlang sengkeli kumu presiden na taw somla regelson lengdo kumu general secretary arngut gi vice president gi bakentup yaw somla orestar kentla bat uprilan lengdo u ar Mr. Thankiu kum advisor lembat gi khan rengut kit khot kene gi unit yakini gi khot bala penthmai ha dihar unit lapan scam daw presiden ka nongpo circle u somla Tony Shela ha ga jing don lang kit khot ka nongpo circle Presiden Partai Kurlang Sengkeli, Vice President Orestar Kentla, Vice President in charge Finance di Freeland Lingdor. Agar pat opinion General Secretary di Regelson Lingdor, Assistant Secretary Toman Trau Chair. Ni kisamla kali, akan cinta beliau terpilih. Mat kemensim di jalan cai beliau, ikular scam, menteri hak, pengenalan din, yang kali mat cai beliau, kaji poiber joki niki, menderi lani joki niki barjela, kalanang roy dah kau kesini. Kaji aiban joki niki nongilam senang. Agis nang per kalau nang jur nak kau kesini. But kata gidang be, kata gidang rum, kata gidang penduna, kata gidang bun. Lalu apa kesnong, haka tanya lalu apa ke distrik. Dan mana menstek mana pun mi uai dekar nanti apa bawan song, klub dejiktif, klub ke lepodasan, klub keserigasan nanti kesnong lagi. Karena be pengai postu pun mi nak. Kung tayo balik ba ngidon kam manyami syakmat kung kisamla na iya na ngidon kisamla ralba ngidon kisamla bilang hap tre hapta ngidon kisamla bilang hap kisan kaya HYC kahikay omtang ba pinongtang kita khot ka HYC hindi kaya HYC kahikay ba pinlong kita kinong yalam ko kala om do advisor mane omtang hapo kaseng hindi kaya HYC kahikay pi ba pinong yada kinong yalam kisipay hapo kasnong katao lane hapo kabalang lane hapo kering pada saya kembali. Nangne syakmat ngikweti baga HYC napo kaum dihar unit nginyo isi pun kikam ke bapinle. Lada dei ban hapai kot kubur lada dei ba menekam malai kot kubur. Abadi kong nensap ni haban yada lata ka jingru kertat di bari ka jingwan khayi laiklan kini kibru banabar hapo kasno ka ni haban leye yeke namar gimla mentep ya ki putpo yo gini ki barjela di bawan lengba kum kita ki nong ditiar lagi kum kita ki nong wan bela hadis nong kita gitu. Masa uwe ke jingma ka bakam syab kai susu agini kisi kalau balas dang ban prongkli une udrox dan une jingdi ko snew. Agini ki area agini ki thanyi jogi inam biar karan sunok po inga karena betan na dolong na tatel kunai. Nakapor si kapor giyo ya ki complain dari support for giyo jing kejing jatuh juga di keburu bala labun ha di penungkam yang drops kejing di kusnya dan mentas di orteo hangde ko per ba balai dan badi dan ba penungkam drops itu inject itu tap powder di tap apa ba pukri jadi phone dengan itu di pawan ba nak ising nak mi ge ba min ya di pen di sakhi dalam itu inject ngilap thang itu inject dan ngilap re kinong di kata ngihap penflat bah Banyada, nama boleh sisit belayak berprongkli. Uneu jadi di usneu, haki kul sabla, haki persa, haki para jengi, hajing ma kau kerau ke api resnong ketahu lagi hajing ma kau kerau ke api kain besar. Nama berkitip lagi baru kepenan kami ni jadi di usneu. Himsani awak musim juga jadi berdua. Kalau syarkai itu kata-kata, ku bagi laju keren nak kapor bagai jadi berdua menyutrap. Kadon tang kat sanlak iya, kejebut pai. Lailak iba penangkam. Yang drop ke Melayu jingkain akhnat apa ikhya. Bahkan otam ni kiwi memperjuang jingkain. Lada minus lupa lailak sak arlak. Buat udah drop. Ngimla bertip let's say ulah birthday
nakibut po jogno man pentron ya gari bajai penre man pentron ya kisamlam pentron ki nong yalam asnam nong yalam se balang hak ta korkom man le thama yangi nak ta chemical weapon bagi am ngamla motif kila bende ta korkom ta nang kam ha ban yada ngakarpat jur nagada gamit ke bang kren tai pi sipai jogai chwaisi ma pinlong ki nong yada ya kasnong kathau ma pinlong ki nong yarak ye ki ba pide ban yarak ma pin ya mik sakmat ma pinlong ki sipai Banyada jai penreu, banyada nal di jemlin basneu, balastan ban sutit akan ada orang bertanya ini. Balia kuaro ban om sepi ba, abang gilang long kita gerkat juga seng, dan abang gilang kita dipempat juga cuaisi, masuk ban kerpat, ba hawa jasi hakini kesingi ke baladat, kemudian hak seng, ya pingin nak ban kat lagi gerteng, mah sebab hek pada yang bat kita tetap. Dari nang ni cuma penadu mata kebet. Kasnong dah tahu yang kan itu kemudukan dengan cuaci. Apabila itu yang kemudukan dengan cuaci, nak terpat nak bersnoret, kemudian mengilang dengan orang katan. Ni hablong bersnoret, ni hablan kim atkar, nadu ketengat selai, nadu kabam tadi, nadu kayak. Namar nada pinadai, kita khat dengan cuaci, nada lese ingin ya kerana berbahasa, apapun yang sedang tidak kita kami adi kami mat. Saya ingin dia buat, ingin dia tanglang aku kasih nong tahu, ingin dia perkeluar tahu. Diberi kita dekat cuaci, mahir dekat cuaci. Karena akan itu. Mat kani ka personality ke jamilan kani ka buram ka bangidan kani ka dur ka bangidan tu. Tajana. Mat kibru kina buram re ngi kina tingre. Cuaci ayo di terbreu na tia asro entah tete. Entah apa itu bagi long snoret ai ke jika trilang ka kasih tahu. Pihak mencin respon ma agaya kalian nama ladi kita lagi menyelam tinggal menyelam pat ya gue ban senen ban kentu kamtam ni perti belajeli kita ikam sini lah habai kam bat buan perti lah dadi haji batu betim lah dadi hakadi gabang habang long pun kita sipai ni hab mengkian dan pun kita mengikat usaha itu di undang jadi di daerah luar di daerah buram senang bah pi tunang bantong yang gue nama bah ni lalong menyelam kata tadi bahap bensim pun di menyelam pun kita isian halang ni hab bensim ya pun kita disenjam banyak dan trennya gue balik di paiba kira kita kena sen di balong kita lewat kami unti balong kita di disiplin nak yang dengar buat tentu tempam ini itu menyelam apa senang tahu air di krilang bed kador basnom bed bisa semasnom bed bisa ngukumi mengasah ini kamu dia mengasah pihak besar yang berada beberapa besar air di krilang kabesik kabesai lembah kabosnong lembah kabosomla lembah kisengong dunia kabosnong kau ialah lagi bakla hiduna peni oye kata pimane lagi keren lagi tu sekretari presiden berusaha lagi untuk kita ini benkam tahu bah ini krilang kenang malai nak kalau jadi Indonesia untuk ya ada ilang salam apa personal tahu dia kata mungkin bagi hak menteri pun bisa malam ke kebaan kita abang itu apa bisa malam ke kami berputang ini disebut hiji untuk dia lah ketim ngeselik lah kenal dia kayak cerisi kesyukuran baik nak sapor ikut pun bisa malam kalau hiru macam ambil sipun di sini kami nanti berkilang kita ingin try kita syidham pin salom kita ingin teman musam pin salom kita ingin rela halang pin salom kita ingin patnong pin salom ku kurang lasnong apa wisnong tahu nama halang jintibit cupi mungkin yolat menteri pun ini jaikam undang masjid sekretari asisten sekretari presiden yang kenang bah ini uji yang ini menteri kamu apa saya malang andala yaru ini hindu baru di perlok na east na west na jentia na garo
Di kata kita di kuntu HP pin salong kita juga di papau syahmat melak menyelam apa ini ti om mau ikut minum nyelam apa ini bu katong pak pin salong minum nyelam apa ke circle apa lupa pin salong kita minum nyelam apa ke distrik pin salong kita minum nyelam apa sentral budi. Ini kami nanti haba ini inspire mat dia pi kung minum nyelam di Batamai de jing tepat kung di kai praspai penglong lagi dia dulu ba sulit Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi kat kum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei ar nyolai